Imana twaduhura tugasanga mu nzu y'Imana twadutangira umunsi tubatizwa n'umwuka. Sifa kwa Mungu. Baravuga ngo na kundo kubyishaka ndi umuntu wo burenza abandi ba. Ndi umufarisayo w'abafarisayo. Ndi uwo muhebura. Ndi uwo mu nzu ya Benyamini. Narenganya gitorero. Nari mfite ibyemezo zose zo gufata abantu b'Imana nkabashyira mu nzu y'imboga. Ati yaba munsi Stefano ati uwo munsi nanjye nari bayishima kwapfa. Ati nari mfite ibintu bikomeye. Atari ko rero umunsi umwe ngaje Damasiko. Sifa kwa Mungu. Amen. Rahura. Papa ste. Yamundi twateranye bacu. Munsi twakoze amasengesho n'akazi. Navuga nzabura ngo uzuvuga ngo umunsi duhura nawe. Ari umunsi nakubonye. Ari umunsi nakubonye. Ineza yawe umunsi umwuka wadushenguye na niyo yavuze nishora ko naje kandukira ibindi mwana wada twaringa imira kumwe na nani na muhoza wa maguru yakumutano umwiruka yari nganje kwa Rumenge turasenga imbaraga z'Imana zirazi ngo zize turafatwa ayiwe twari mu nzira ngo tumare abacu bafatwa na mandi muhoza afatwa na mandi ko narani yazayandika nawe niba cyandika tutese turandika heza tutubwira katasi tutubwira bitujumba tuzuzi zo n'ibyo bizanye tubagira gute no awata byatsi mwebwe ni muzamuru tubutura murandikira ibero hano twandike ku mako amen watafatwa n'imbaraga muhoza natwe turamba amaguru turahari arandika bamare kwandika aho nimurekera amaguru aho gusobanura asenga Imana iravuga Mungu akasema iravuga ngo mugiye kumingana kandi ngo muzagenda ngo muje mumenye bari mimizo hako gago ni sawa satuyibaki namanukiwenu mukawimana Sifa kwa Mungu. Kisha kubatizwa Mungu akasema Imana iravuga. Musi nawe Imana izovuga. Warabati. Ni ikimenyetso kikuranga kubatizwa. Yesu amaze kubatizwa ikimenyetso kimuranga. Umwuka yaramanutse asa n'inuma amutinda. Ese warabatijwe? Hari nimugoroba se? Hari mu gitondo? Hari nimugoroba? Hari nijoro? Hari ku manywa y'ihanga? Ese imvura yari kugwa? Hari mu kijima? Ni iyihe saha wabatijwe? Uzugenda nutabona izo bimenyetso
ndababwira abantu babiri muri Bibiliya nubwo benshi bari ariko umunsi Yakobo mwene Isaki ngo nyina yamwohereje Padanaramu gushaka kwa nyirarume gutura yahunga Isaki, ariko aragenda kuko ngo yari yanejeje Imana arari ruzi ngo aryamye haryo Beteli ngo araryama yisegura ibuye. Haleluya! Muri joro arabatizwa baza bavuga ngo ndi umubatizo wa Yakobo. Ngabona urwingo ruvuye mu ijuru kwikahasi, ngabona abamarayika ko barazamuka abandi bakamanuka. Ntaba ariko bazamuka ku rwingo nk'iyi ngazi twatugiye, naba ariko bazamuka mu mutima we ngo abyuka avuga amagambo atanu. Aravuga ngo ni inzu y'Imana, ni ingo ry'ijuru, naryamye ndahasi nzotanga icyacumi ningaruka nzubaka inzu. Avuga amagambo atandatu. Sifa kwa Mungu. Akazavuga ibintu ati ibintu naboneye ibeteye. Sifa kwa Mungu. Nawe uzuvuga ngo aha hantu ese ni hehe? Woja kuhayobera.